Deuteronomy boro siamong 30 fariko siamong 8 to 9. Etenga bangate dia ke ni namde me wo Jehovah. Ki moye na ma fon yenyen. Ayo fon yenyen ke pupuru ba gutum yen. Kem free de binyen. Kem free fenenyen. Ye kem free wangen. Ayo fon yen ke pupuru senyen ni namde. Useru senu bo me yang di bongo kam nofi. Odo so de video mi do. Obo fa o senede mi. Abasi ono nyinu keme ikike onion ya nyanu web. Yeni mi da kem fene mi do kisong mani do web. Ide kudu yini fondi kan memoro ke be de febu. Edi kudu ngo Jehovah adu de yenyen. Mfrem ye wo karo ya ko fon yefo. Ofon kem free de bifo. Ofon kuba gutumfo. Ofon kem buberefo. Ofon ki tie mendu koroka. Ofon ki song ni tofo. Ofon ke sru fofo. Ye free se fo namde. Udu kwem biara. Uba gutum ke be di song ki da ki song fo. E kamiri wa ma kere fisi okubok Jehovah. Udu do ko nyana corona. Abasia kai so no fie dikan. E yo fon yo fo ke free se fo namde. Se ke meke namde ke ko no ye bang wemfo. Idari do mo do ya biara nyi feb. Ya abasi no fie dikan. Emi oto de ke be ko heaven itiaba. Anam si fon de ke di woro fo ke di rofo. E ka da yom ni bi fi. Mo do ya do abasi obi on mo si okusong fo. Ya ga fo nyana kwa content se ko sen fen. O odo wo woro karo. Ya di on abasi asanga yefo. Ya abasi o yo fi ke free sa fo yom de. Bante anam de ngo no nyen ke ibon weredo. Afo sne men ke video mi. Mo yom fi like, mo yom fi comment, mo yom fi share, mo yom fi ya subscribe, mo yom follow me. Abasi odi on fi ke nyang Jesus. O sen fen e yo fon yefo. Ke nyang Jesus. Amen.